le voinia Missionary Day kumsang ni le som ni pathum min throi theng tu lali so fakinom rose hei PenNet tlangin mun sanga Missionary Day lo mang tu te zong lalpai som hin chebei kan buk chawa hundanga chuan kan mang lei thei lawa covid awangin kuminero chu thatakin kan mang thei dona alomom tak zet ni in ka thia chuan hei voinia mun sang North East India hian in Missionary Day hi kumsang khazakwa somsari paru ka tangkhang kan lo mang to thina tin hei Missionary Day kan man san chu khovel pum puya International United Pentecostal Church lo din chhuah ni ania United Pentecostal Church hi tharau taka din chuak ni in Pentecostal Church Assembly of Jesus Christ le Pentecostal Church Incorporated te in zong khomin sang khazakwa somli le panga September ni somni panga hianin Kohhran din tran ni ania chu North East India hianin Missionary Day tin kan lo mang ani voinia kan man dona engpon ni sela masaberin pathian ne tong trai na hun kalo mang nge lalpa imal som na kan donga nangin hun tramin pe a shipui kar kan lenga nangin lalpa Missionary Day September ni somni le panga lalpa ente min man tira voinia min thlen tira wang kan lo mai ne na lom thu kan thira che ti chuan voinia hanin North East India mun krangin Missionary Day hi kan mang dona kan man dan te ero ain ang kher lawang mai ro chulal pa Kohhran ho ten amang tu rabiang ten lok tak le lim taka kan man te nan nangin tharawin malmin som la voinia helaya Missionary Day program kan man tura po idunga kan mana lalpa tran tu turte thusai tu turte zai turte pon iduang takle lim takan zai chho theina na malmin som turi ku takaron hlana ni e kan ti dik le kan ti sol me ro cha mi ngai dam turin chu chu min chan dam tu Nazareth isu iminin karon di le masa in Hunserh mang tu tur una nu kenter Doje zoram thari kan som do nanga amai unaw nu zoram thari hi Arunachala founder missionary ania sang khazkwa somre le pathuma pathian tharau dongin chuta changchon lalpana kowa Arunachala I Kohhran mun sang lalpana din tira tunai chon member sang ni chuang kan lo nei to chuta voinia tran tua kan han mu thei kan lom le a unaw nu zoram thari kan somanga chumi nu atran na huna nei zowa chon pathian fangna la saturin unaw nu Lalhriatchhungi som non le ngai to lovin kan som hal don nia lalpa chu fakin amro se voinia Missionary Day niropui tak ngia hian kan ho tu ten hun thatak mai tran na hun min pe ka wangin anchunga lom thu kasoye chuan Missionary Day ni poimo tak mai mang theya lalpan voin thlenga min roi thlene wangin kan lalpa iswa ming chu fakin amnon le ro se masaberin Bible chang kan lo cherange markajiak pungsom paruk chang som panga chang som paria jovin tinan hne khovel zonga kalula thil siam zong hne na chuan chanchin tha hi sil ro aringa baptisma changchu chandamin an omanga aring lo ro chu thiam lo changin an omang tin heng chin chia na ti hian ring tu te chu ajui jelang kamingin ram hoi te no chuak anga tong thartein an tonganga rule te kutin an la anga thina tur eng po in ma sela eng ma antilowang dam lo ti chunga an kut an ngatangan dam jelang atia tin heta second Timothy ajia ka hian bungli changni atangin changa jovin thu chu shiro ahuna te ahun lova te po beizel ro do thei taka jirtir chungin anthiam lo sia tirla jilla fuiro jirtir na dik an ngai pe lo hun ala thleng don si an bengte ajata wangin an mani du jong angin jirtir tu te an hne na an khom jok anga an bengte chu thu taklama an chungong anga thon thu lampanin an peng to ang nangro chu engki ma film kurla she om tuarla chanchin tha sil tu lam na thokla irong bol na kha len ro
lalpan kan Bible share malmin som sakro se helaya laliso Krista khovela aron kal chan boral te jonga chandam turin chandama om theinan ama le ama intitlo min khovela hian chandam na kong hong turin laliso Krista khovela mishinga alo changa helaya hian khovel jongjong kalula thilsiam jongjong nena chuan chanjin tha hi sil ro aringa baptisma changchu chandam in an omanga aring lo ro chu thiam lo changin an omang atia chumai ni lovin miten chandam sual sima chandam na anni theina turin lali su Krista thina le thole na chu chandam na thu chandam anni theina turin chinsiana pathianin ring tu te tan chanchin shasil tu te tan manrua poimo tak mai dam lo ti dam theina te ram huai no theina te lali suan manrua chatak ram huai no chua theina te chanchin shasil tu te manrua chatak ring tu te jui turin manrua mang turin ti dam na te khovela hian rawngbawlna kong tin renga lalpa isua thu ti nget turin manrua cha tak tak thil ti theina tein lalpa isua Krista chon aring tu te hne na hnuchia chuanin he manrua mang hianin khovela chanchin tha shiltur kan ni awangin tirkopola chuan thu chu shil ro ahuna te ahun lova te po beijel ro do thei taka jirtir chungin anthiam lo hria tirla jilla fuiro atia he chanchin tha shil tur hianin lali so Kristia pathian na muchiang tu keni Kohhran hi kan ni a lali so Kristia pathian na le achandam na tu thlung puang turin ahuna te ahun lova te po beijel turin lalpa isua chuanin thu min pe a chumi ahmo phurtu kania wangin chitin le nam tin te hne na chandam na tu thlung puang turin ram tin le mun tina lali so Krista chandam na tu thlung thu hi achi hi tu turin voinia hianin tirte kan ni a mun sang sanga ram sang sanga missionary ten khovel pum puya hian chanchin rasilin kaldara chuta chuan lalpa iso Krista chandam na tu thlung dik tak hi achi hi tu angayani chu lali so Krista tu thlung thu hi cholowa puang turin tirkopola chuanin kan missionary Bible missionary masa ina minshil hi keini intuna kan kalpui turle kan rawngbawlna kong tin renga lalpa thu cholowa shiljel tur kan ni awangin chumai ni lovin rongkan bolna hianin tirkopola chuan nangero chu engki ma film kurla sheom tuarla chanchin thashil tu lamna thokla irongbawlna khalen ro atia hei apoi mohle in kasia rongkan bolna hianin thi thengarinoma omtur kan ni a kan rongbawl to na zong zonga engang po in pathian rongbawlin kan nunna thale jungte sengin shom tam taktuarin hunte mang to chin ma ila kan rongbawlna kong hi adik takin kan dam chung thi thlenga rinoma rong kan bol lo chuan hlen tu kan ni don lo ani chuwangin he chanchin shasilna rong kan bolna hianin rinom taka rongbawlna konga hianin kan mo phurna hi hlen hi kan ti tur ni in kasia voinia hian aro puile a chanchin sha dikshil tu na thok thei turin pathian thlan le kote kan ni a khovela hianin kan van nei ema chu chu pathianin tu thlung dikle
lali suwa Krista chandam na kong dikte min siat tirin min ko mua chumi mo purna min pe a ma se kan kalpui diklo chuanin ke mani a hian eng ma omzia a omlova thi thenga rinom takle dik taka rong kan bol chuan lalpa tuthlung thutiam chandam na thutiam a hianin chandam kan ni do nani chuwangin kan rong bol na thil kan tina pathian ta na thil rong bol na kong tin re nga hianin kan len chua hi kan ti tur ni in ka sia chuan boinia hianin soi tum ang po heng ka soi thelawa mizo tong man te lo harsa min se thiam mayanga chu ka soi thei tok ni se lalpan kan jatan mal min som sakro se chan trong trai na ka lo mangange hallelujah amen lalpa kan pathian min mai tu voinia missionary day lalpa khovel jong jonga chanchin ra sil turin lalpa nangman o hallelujah thu pek te jomin North East India mai ba ka khovel pumpuya lalpa nangma pathian pakhat ini ti lalpa isu nangman ithante ikoten he khovela hen iram chanchin tha chandam na tuthlungi puang je na ko nga hianin he Kohhran nangin lalpa min kalpui je la o hallelujah lalpa nangma du da nang taka irong bol tu ten rong kan bol theinan lalpa isu he Kohhran hi chanchin rasil na hianin mason na nasale jol jokin hruai tu te lalpa rong bol tu te jong jong le missionary ramthima lalpa isu athok tu te jong jong chunga po lalpa isu nangma chakna ma min shoi sakturin nangma tharau thiang lima ro lalpa isu irong bol tu te jong jong ti kha hilalpa voinia hen kan ma mo in inhena kan dila o hallelujah amen lalpa isu o rinom taka irong bol na ko nga ke kan pen theina turin nangin kan ma min shoi sakje na turin jungjong jong chu kan lalpa isu hming thiang limin karon dile che amen Kem tu chuan ka
Missionary Day hianin omzia kan nei thina North East India pum pui hianin missionary chom tu tele Missionary Day man tu te hianin tholom te mun sang sang atangin kan lo tho thina chu cha chonin kan Missionary Day hian Thuchah kan nei thina chumi Thuchah kan nei chu kan Thuchah chiar turin kan General Mission Treasurer kan tirko Lalbiakfela Lalpai so mingin kan lo so mga chumi kan som na Missionary Day Thuchah a chhiarchhuah zawa chonin pathian fakna hlazai turin unaw nu Lalhmingmawii som non ngai to lovin ronding zom ngal me se a tha nge ole kumin Missionary Day Thuchah kan chhiarchhuah tur hi kan General Mission Director Reverend Biaksangzuala ziak ani lo ngai thang u tlang tin le mol tin rongbol pui du takte mingchung nung berlal pa isu mingin Missionary Day chi bai kabuk vek a cheu Missionary Day hi kumsang khajakwa somsari paruka tangkhan mantran ania lunglei District Mission Department Conference thupas angin General Mission Department in apom pui tanga mangtran chho kania kumsang ni le paruk General Conference khan Kohhran dan puibua telveni se atia article number somni na section za somni pasaria dalu anitani a program po hi Kohhran pui kuta thin ania hemini tholom hi General Mission Department a lut tur ani bok Day Thuchah po hi Kohhran pui lama tanga siam thin ania kuminchu Missions Department kuta anda awangin kan ron siama kan hriat lai deuh wangin dungin kan ron chuah ma theilova in mi hriat thiamna kan ron dil masae kumsang khajakwa somli panga September ni somni panga khan UPC Kohhran hi pol pani in zom khomin lodinin Pentecostal Church Incorporated le Pentecostal Assembly of Jesus Christ in rawngbawlna hnuai an lodin ania amhingatan United Pentecostal Church ti hi tharawlama tanga dongin Reverend BH hai ta chuan aron au chu puya thurin bul pui kan ti mai fundamental doctrine po tharawa tanga Reverend WT Witherspoon an alo phu chu ani adin kum sang ha ko somli panga hian Kohhran zanga somni pakhat atanga bultanin khovel mun sanga alo dar zau zela tuna chon Kohhran singli sang thum chuang lai mai kan nita member po makta du inga le achan velai mai kan tling chhota rambung zani somthum pariat la ya rawngbawlna kan nei me kani Mizoram po February ni som pariat sang zakwa somnga khan dingin mun sanga Kohhran kan ding chhozela Mizoram State pon lama rawngbawlna dar zau zelin kum sang zakwa somruk pakwa Lalhriatchhungi me chuan North East India unit alo ding ta hial ni kha ti chuan North East India UPC te chuan chanchin thapuan dar na chuna satakin athok chhun zom zela tuna hian district som pani lai kan lo tlingta mission field po North East India in pakualai kan naya chungte chu Andaman and Nicobar Island mission field Odisha mission field Bihar and Jharkhand mission field North Bengal and Sikkim mission field Assam mission field Upper Assam mission field Arunachal Pradesh mission field Dimapur mission field Bhutan field te anni heng ba ka hian Kohhran puina en kol Kalkat le Delhi te awombok kan mission field a hian thok tu mi za som thum chuang lai meida annia heng mi te lom man tur te an quarters tur te biak in le mamo tul dang tam tak te chu min phal te zara din chho zel ania ram thim rawngbawlna ngai poimo sum tam tak seng thin tu te chunga lom thu kan soi molani thok tu kan nga ve to viewin in hrethin maila kan mabak la ko zia ngai to chuan thanem ngai ana hle mai kan lu lo na khuwa ala tam hle a khopui lian tak taka thok tu pakhat chu te kan da in dai lo ana thin hle chanchin thafam kim shelovin mitam takan liam zela chatuan shem hun lampanin mitam takni tin an liam ani chuwang chuan tharau boral tur chanchuak turin Kohhran hote muang thei kan nilova pathian hena mitam tak kan hruai thlen theinan kan mazon thewa kan ti thei tok theu te thanem ngai takin I thok zelang u
Kohhran din to na po in khom na mu mal nei lovin an oma biak in din sak ngai tam takan oma biak in kan nei na hmuna chuan mi ten ron loi an chak thina biak in sak lai ngei point member lom lu tur anom thina ni chu wang chuan ral matong kan missionary ten Kohhran an dinin ngai tha lova an mamu ang lo ti sak zel thei turin Kohhran tin te kan tran rual angai ni kan ram lak te kho sa thei tak tak an ni vek kher lova then kha chu har sa tak tak an ma ni ei khop ngor thok chuak thin thom no hak tur po nei zo lo te an ni hlom an ma nia in to dela Kohhran thatak lodin chho zel hi an har sat em ria chuti lai chuan pathian muin Kohhrana an ron tui ve em hlom bok si rin na no pang tak an la ni hlom wanga an kaldar le mai lo nan biak buk kan din sakte an mamo kan pek thin te hi atul tak zet ani an ma ni en kul tu missionary ten thanhem ngai takin rong an bola ma ni in chung nuam tak tak te kalsanin mun kho har thak tak taka ma ni pian pui trong po man theilo na muna te an oma ramlum taka te ramvot taka te an om hlom then khat te phei chu an ma ni ina om se nuam sa taka kho sa thei tur an nia ma se rawngbawlna chu atul sia wangin hreom tam tak tur huamin an fe chuak mekani mun hreom tak taka om te poin an in chhir thu an soi ngai lova lalpa rawngbawlna chu tui takin an thok thin ani heng ral matonga kan da Krista sipai te hi kan tha thlam a thiang lova kan ayo kal an ni satlia lova thok ho kan ni jok chanchin thapuan dar na konga hian kan tho pui te kan ngoi sana kan mutluk san mai hi a thiang lo chu wang chuan tun aya chak jok le phur zoga kan missionary ten an tho thei nan kan theina zon thewa tran kan lak lan hi atul tak zetani Kohhran hi Krista aya palai kan nia leile van in rem nana thok tu isua wana alon to awangin a oi o tura ruat te kan ni mitam takin Krista mel an mu theinan he rawngbawlna hi kan chhun zom reng angaya thil pek mangte trong trai na le chanchin thapuan dar na na thil pek mangte trong trai na tenen chanchin thapuan dar na hi kan thokanga tu ma ol thei bi kanom lo kan zawa ya kan tran rual angai ni la siam tuin i thil pek lu taka wangin thara bo ten lal i suan lo muta atiang khan ram thim ta na tho lom kan tho hi alo thonin aluang ral lova nasatakin na athokani ti hria in tlang tina unaw ten tran ila sawang u tirko polan tirkawani chan rom bung som panga chang somni le somni pakhata ti hian alo soya ani midang lungphum chungarem chho kaloni lo nan chanchin thra chu Krista minglam to na hmuna hril lovin a chanchin la hril na ngai lo mi te chuan an hmu anga la hrengai lo te chuan an hriang ti ziak ang khan hril katum jok thin atiani keini po hrelo te hena hriat tir zel turin in buat sai thewang u missionary day lo theng hian Kohhran hlutna le ram thim rongbol tul zia min hriat non tir le sela sual ral do turin Kohhran hote min tran rual tir le ro se lalpan mal som vek cheu ro se tiani la missionary day Thuchah kan han chiarte lalpan atharin kan zatan mal som ro se Wish
ให้มี Missionary Day hianin pathian Thuchah kan ngai thadona Reverend Biaksangzuala North East India pum poi kan General Mission Director in pathian Thuchah min shildona winia North East India mi puite min cha du anei tele rawngbawlna turte tepo aron soi tura ngai la chumi hnuai chonin pathian fangna hla sadurin unaw nu Mary Lalparmawii kan somanga pathian fangna la sak zawa somnon le ngai to lovin benediction na bin tin turin kan rawngbawlna tu Reverend Biaksangzuala kan lo som hal don nia Missionary Day mang tu zong te lalpai suwa mingin chebai kabuk chau pathian thu ilo chian halang chanchin tra marka jiak bung som la paruk cha som panga tanga som pore thi kan chiranga marka bung som paruk cha som panga tangin tinan nena khovel zong akalula thil siam zong nena chuan chanchin tra shil ro aringa bapti ma chang chu san damin an omanga aring loro che thiam lo changin anomang tineng chin china te hian ring tu te chu zui je langa coming ram hoitan no chuak anga tong thar den tong rule te kutin langa thina tureng puin ma seleng ma antilovang damlo te chunga an kutan hatanga andam zelang tia rombung som le panga chang som ni le ni khat kan chirnge tirko polan atir ko ni sana sei chung chang ani ata chuan chang som ni a chuan bung som le panga rombung som panga chang som ni a chuan midang lung phum chung rem chho kalo ni lo nan chanchin thaju krista minglam to na mun a hrilovin a chanchin la hrilngai lo mi da chen huang la shangai lo te chen hriang ti jeng khan hril ka tum jok thin ni kan thu setel pan tharin man min som sor se voinia Missionary Day kan lo thlen hian soi tur tam takom thei ome ti chuan kan hret angin India marchaka ina en kol bi ka hian mission field kan nei nuala chunga chuan aram te chu aram ang chuan la kalmaila kan chi ne lo em ani chung te chu voini Missionary Day kan han thena hian engam mozong an report te pon pe kadu tela ti chuan Andaman and Nicobar Island a hian rawngbawlna kan nei meka commission te pon oma chuti rual ro chuan Andaman khumi Nicobar atanga dar kar nga longa kala khon he vlog ta chuan Kohhran thar be sei kan nin an ma ni pon min aw meka ma se chu ta chuan kan kal thei lova kan lakal lut mai thei lova kan shoi tu te chuan alu juk to nain tuna hian kal turim aw renga ma se hunrem chang ala om lova kan kal wa tulem emalal pon ram ti chuan khu thlir kar moi takle hlataka khuan Kohhran kan nei nge kan be sei ani tin Odisha lo omboko Odisha ramlum taka kan rongbol tu rongbawla ti chuan tu na rim takem nan thoka Bihar le Jharkhand kan neya ta chuan rongbol tun da boka North Bengal Ski Mission field kan lo nei boka Assam field te Upper Assam te Arunachal Pradesh le Dimapur Mission field te le Bhutan field te kan neya ti chuan Bhutan field a hian kan lut mai thelova tun nai thu thara chuan funseling ate chuan kal thei turin surkhar ban ro man chun nei to a ma se kan tan che har ema
abikin Bhutan a hian amaro chungai tun thar ka thinual om ve kan ho tu te po ka hilani pon thamin ti puya chuan Bhutan fila khon thele thelo lua thimpu thleng thleng kala egam har sana to hlom taka omai chuan jaiga na kan rong bol tu ten om renga chu ta chuan biakin thatak kan neya loina thatak quarter popa ngai tak kan neya chu ta chuan Bhutan service neila minute som lek kala khan andon service thei Bhutan service kan ichon chu ta chuan in khom kan nei puinga Bhutan mi te kan mi la sa te pon kal thenga ti chuan am mihring kan du beran meya kan mi valu kher pongai chung lawa chanchin thalu kha kan du ne meya chu tiang lu thei tu rom hana kan neya kan hu tu te pok ril to ani pon tha min ti pui khop bin ka sia tin chu ti rual chen Nepal hi kan lu kut ken ve notice ni kan kut ken ve tho ani chena wangin tuna hian ma la thale tun kan hu tu ten min tia chuan tholu dan te kan ngai tua rom hana kan neya na kan thok me ka hunrem chang ma sabera amuna te po kan mandu te po kal turing kan bo saya ti chuan tun laia kan han ti ve chi Tibet hi foreigner changin khilai ma la lo en thilai tu te pon rom hana nei tur min tia kan zer superintendent nei po rom hana kan neya ma se hun ni kan nei lo em wangin kan lakal mai theilova chuwang chuan rem chang ma saber alal panumati chuan khilai ken ma hun ma te pok anenanga Tibet arong bol dante Nepal arong bol no le dante tin Bhutan te po mala dan tu thate po rum han kan han nei dewa tin rong bol tu tam takoma ti chuan nei kan missionary day a fanu zoram thari kan jinga oma kan hena hunan mang thei lo kan wa nei le inga sia ani hi kan sia tangin no pang ten ni line lalpan humhima Mizoram aron oma ser chipa tharau thilum baptisma changa ti chuan tharau thilum baptisma changa Bible te sikul kal lo ma se Bible te po khalal pan chiar thiam tira ti chuan aram Arunachal Pradesh em achi le kuangte ti chuan rombol turin Arunachal Pradesh zeli muna achukhale alo ate china ma kal tlangin lalpan tun huna hian member sang ni le zathum borvel Arunachal Pradesh chuan kan lo nei to a tun huna kan jing an tel thei kan wa nei hlai ka sia ni po rawngbawlna chi sang kaw sang neya itanagara po hian Kohhran te po din turin kal chung Kohhran dina bikin te po kan nei to in mi somsari borvel itanagara po member kan lo nei le ta ni lalpa fakin rose chuan voine hin missionary kan thlen hian ti tur tam takan ne chu ti ro chen lalpan min tir cha chu khovel zonga kala chanchin hril turin min ti chu pathianin thumin cha ro pui takania aringa bapti ma chang chu chandam awati boka chandam mi ni then turin khovel kal tura khovel zongzo kal tu kan ti lai khan kan kal na nga kal tu tu re mo kan kal na nga ya chil non tu re mo kan shil na nga shil tu tur min ti ngoten lowa kan kal unum huna kal tu le khovel ramdanga te kal chuwa clear kar thata to chuka se khating han kal turin lalpan min lo ti reng hilo ri chuwang chen tu huna hian lalpa Kohhran tek chu tinga chen thei top kan chuanga ya tin chu mai ni lovin tir ko pola tir ko ni chana soina khan kan sera khan ani chuan shilngai lo unum huna chanchin thala thlen ngai lo unum huna atia chumi huna chen tir ko pola chen ka kal don ani ka shilngai shil to namuna chen shil lovin shilo na mun zoka hian ka shilngai ni atir ko pola chen sei chiang me ma adu thole me atir ko sana soina chen midang lung phum chung ram chokani lo nan tu te morem sa telve mai kani lo nan pathian thuthung ro pui tak lung phum ram to sa lo chu lung phum dang tu maram thei to silowa chu lung phum chu Isu Christani Isu Christa arem chho dik takani thein turin mi shil to na mi ram cha om lovin mi la shil ngai lo na chanchin tha chu Christa minglam ton hur shil lovin a chanchin la shil ngai lo mi chen huang la shangai lo tu chen siang ti je kan khan thil ka tum zo kani atin chu chuwang chen mi shil to na mi engmoa dinamo lungphum dik tak Isu Christani lo din a lo awangin rem chol ho awangin chuan he chanchin tha lungphum dik tak chanchin tha dik tak Isu Christa chanchin hi mi shilon huna akshil kathun jogani shil sualom lo turin tin chuwang chen Pentecost Kohhran te lalparong kan bolna hian mi shil sual te po siam thutur kan line mi shilo na po kan nge ngai boxia chuwang chen he chanchin tharo pui tak Isu a chok pathian ani
ti chung chang te aring baptism chang chu chan damin amang ring lo chu thiam mo chang amang ti chung chang tuile thlara pian than chung chang kan soi tu ra hian shil ngai lo nam hun kan kalangaya Arunachal Pradesh chuan mitam takon ma min awlom loma kan thu shil te an oi ve du khopa tin kan rong bol tu ten an chung try an lo dam thin an dam chu ni vin ka ti sa dam chu thlara dam to an chang thin kan she tangin Arunachal Pradesh a bul chan ti lai te kha Reverend Lea Than Chuan baptisma ava chantir jelia te khan zan an vakala za thim noya baptisman chantir an ho le za thim abokhan chu tiang lai chu ram mi ten shit pokhan nga tinge in chu ti damain chu ti ni tin ai so sani kha ma se chu ti kara po chen min an dua mi do dal tam takara pokhan chanchin tha he du takin lo zom thinani chuwang chuan he khri Missionary Day kan thlen na hian pathian rong bol tu zong the Pentecost member zong te hian ram thim rong bolin thara bo chan dam turin in bo seila ti chuanin kan tranim ngai te atsak ema district dang di North East India district sang te hian kan budget po kan han pe attention lo tlak to attention lo tlak lo pon mai the kan tlak ngai ka bai sia chu mai ne win budget ba ka hian biakin sakte department te le local te pon ti khan tual chung Kohhran te pon an sa din department sang te pon an lo sa quarter te pon min saksaka a district kal tlak te pon min saksak boka din mi mal te pon mun theng kata chuan kan pastor te an bial fana turatan te bike te po an lo le saka cycle te po an lo le saka ti khan an man ruat tu chen pe motor ten pe to pa kan in pm chung zong te chu lalpan a sheringa a thonin om ngai lova chung chu thara bo chan chuanan chung chu lalparmawii na hmang thin a lo thonin enjoyment emo intilim na emo holam tekden mangai lo ti ro chu kan zawai kan hriata petu te pon infection angin an hmang thin ani kan rong bol tu te lalparu te ne pathian thik thi chen nia pathian tri tak rong bol thin ti te pokha in hriat na tan voine hen kan soidu ni eng poni se pathian min ko na sana chuan ti tur tam takani ram thing rong bola hian malak tur tam takania Andaman kholum lutukte Bihar kholum tukte Odisha ti dudan tam takkara takhan pathian mi terong bol tu terong bola Bihar te pejen kholum ema mande ulokan kazukal ve an khom kazuk man bui ve chen alum dan chu 43-45 degrees Celsius te khan alum lam kha alun ta chu ti chung chuan nu nau pomin kem zathum chung kem zathum ai hla tang khan nau pom chung khom pui an ron mangani chumale pathian thu thunga wang shom tor hi an shelo renga tin an pastor te chuan kem za anga hla te kha an kala saigul ten kala anti vetrang tranga saigul kan pek khan kem za chuanga mi ten bil te khan va function member ten va tlo chok thin chu chuwang chun he Missionary Day kan man na po hi kan du chu alo thon hmang lovin pathian ong bol tuin bo seila lali su Krista chu kan tan ain pe renga arong kan bol po chen lalpa hian malmin soma pe ya min hi khu pe rang thin chuwang chuan he ni lomom takan thena yen Missionary Day mang tu zong te pathian nam tan in tho te thon ngai lova in trong train thon ngai lova sumle pai kan pek reng te thon luang rang ngai lo chinung chu kan du huna cheu ma se che huna nei nge cheng him pathian tu kan shil te che huna nei nge chin atira zom mai lo ma se anuan zom thin chung chu kan soi lokang report kan penga tun huna hene farnu kente doje alo ma lai hian kente doje po jeli om lai khan ama ti buai tu le ama no chu tum tu aro rel na po aro rel na in puisang korsen hangat chu nge po chu anu pui dam lova chu chu fanu kente doje atong trai alo dam ta pathian Kohhran aron zom da Christian alun ta aru amin aron thema no chuan tum lai kha indu chuan mei pui amin thakula kanu pa hen ma se kan phasan don tolo chutiang khating chu min tima induang pon min timol kan chen kan phasan thi tolo kanu pui hi lali chuan ti dam tlatani ti ve tlatani chuang chen pathian mi terong bol ne athonin om ngai lova mi ten ti du da min tum tu te min hotu te pe lalpan akhoya lalpan deka
thu thung ro pui tak lo mu thini chuan chen voi ne kan ro bol na Pentecost mi tarong bol na athonin om ngai lo Pentecost mi tarong bol na hi lalpan athonin akal ti ngai lo mal min soma min an zui sama chaklovin in samel lalpa chu chakani voi ne hen ke ni hi chaklovin lang mai lalpa chu chakrenga tin ama hin min nol ngai lo du lo po ne lo eng nam po hi dua India mar chaka Kohhran zong te lalpan Pentecost Kohhran thu thung ro pui tak mai zom tu zong lalpan mun khata ang khat zingin min ngaya mun khata min kai shuya Pentecost Kohhran na min kai shuya chu vai eng nam po ni la eng ram po ni la eng chi po ni la pathian ngai chen thu mun pekani chu wa chen the to pin rong bol la herong bol nai kan lam che the lowa pathian thung ro pui tak lalpan ama ngai min pe kangin khovel zong akal ula thil siam zong nena chanchin thar hiro tiang hin chanchin thar hil zel turin in bo seila lalpa chuan min chan pui zel don ni dikha voine hian mission day kan mana hian kan in chain kan soiduni lalpan mal mi som sakro se
pathian e kan tong trai nge hallelujah kan pathian nge le zaidam nangin Missionary Day min suai theng le akan lom em lom thu kan silache India marchak lalpa India marchak min rovin andamana te Odisha te Bihar le Jharkhand huna te North Bengal Sikkim mission field te po lalpa Missionary Day hmang venga India marchak kai hruai hnuai lalpa korhok ka hruai hnuai hmang tu zong tan voine hian imal soma kadila Missionary Day man namun zong anang tharawin imite min polimin ompuyang che tinchu melo lalpa he program poimo tak kan nei te kan hun man zong te min siat puila ro puin man min som sakang che voine changan chakla zoli miten lalpa rong kan bol thein kan ta hun sa to min siam sakra tichen Missionary zong tan voine mal som na ikai suena lalpa kan dila irongan bolna zong te athari mal som le in irongan bol ton zong to mal som thale bukang che tin lalpa shom tor turom pon tur ngam turin chakam min pela imite min nom puile thil ti min thuam thlarawin min chen sil tatang che ithu to te kan soi Missionary Day Thuchah kan soi te pokha min siat puila mal min som sakang che voine Missionary Day mang tu zong te kan manamuna piang athlara min nom puila chakle zuala mission department hnuai lalpa rong kan bol thein tur ram thima rong kan bol thein turin imete min chaka tholom thote ta zong ta tho san polalpa athonium tir sula tong trai tu te tong trai zong po khongai takin min san sakla tin chu min lalpa sumle pai pe thale tu seng tu te zong ten an thlen thlo turin imete rong bol zong te mal min soma min siat puya kan nen aron cheng tu chele kan suna tam ma sang dam tu chen lalpa isu min thiang min chung kan han dile che